Kajingyat ki khubor ki balami ha ka sautrek unnai tung araja arpusaw batang supha jingtho MP Lok Sabha ka Shillong Parliamentary Constituency u Dr. Ricky AJ Singkon ha ka shitarek unnai tung araja arpusaw shaw menteri berekmi ikatanat Roads Transport and Highway ka Sarkar India u Nitin Jairam Gadkari layo mang tingka no hi hadu arspa khandai phokulur tingka Banshna Panbhaya ke Benta Surak National Highway Benrio na Jawai Rata Cerah East Jand Hills District kalau penlongi ke kong Santa Mary Shilla ke MLA ke Sutnga Saipung Banong balada ke day ke balak ban penyok mang tingkat tang hapok shisngihi kan long ke jingker khu ya ke than ba ke jelahi brok away Habakan tho alor kita gi kubor ha kanok pai singi joka sautrek unai tung arja arpusaw ke kong Santa Mary Shilla kala ong ke Sarkar India kala dap pelat mang tingka arspa point private klur tingka hau risau jong senam arja arpulai kala ong bakadan sa prapu kendai klur tingka ba ke Sarkar jela kadang pan bahasyo ban pen bahaya kete ke surak kala ong balada kete ke mang tingka ke bala penyo dau MP ke Shillong kata hadu arspa kendai pau klur kan dei da kawai ke skim hi kan long ke jingker khu bakan poi south spa kendai pau klur lada lang berkepala plat bang tingka arspa point private klur haurisau arja arpulai kani ke sorok Jawai Rata Cerah road kalong ka very important road pok state jong because ka connect ia ka kiwi ki state no te kalong ba kani ke sorok kalayo sanction arspa point private klur hau bunai Oktober menim arja arpulai kanyo trik na magkalanga. Te kalayo sanction na kato pora spa point prapo kro nang tapat ka government jong state government jong ka Meghalaya macam yo ala pen yo ka kala kot tender nang tapat layo ki allotment artily ki contractors nang tapat ka kam kalayan dadu ubnai March. I think 22nd of March was the kilas dang ka kam na national highway na from Jawai tu Rata Cerah nang tapat kani ke kam kalayat menta ngalai ba ki paiba jungi kila protest kila ya agitate mah tang ba ke kam kadang yat handuk mentaro te ki contractors ketu kopor ki ru perslap kimla ala bantre tang ba we as government hapo kani ke state jungi kren ki ba ki de bantre yimsha ki banshom ki haptre tenong tapat hadin pada yo sanction ketu honorable CM Jongi Sekonrat ulale cha Delhi ula pan biang ke additional amount prapu kendai point kendai pokor ulale ula pan menta ke DBR ula depan krek tekila kadang long proses kani ke surok kadiga penyai daga NHI ke agensi kadiga NHI tementang ngidang up sakata ka yumo sakata ka nginyo kata prapu kendai kro tengalong confuse kendiat ba iba Muhammadiyah kila ong ba honorable MP Jongi ula yo sanction aspa kandai pokor na ksio kermen ba da yo additional amount ya katur aspa kror bala dib yo tingi sio kemen ke ya sio kemen bala ya wanra development shushu ma tada I kuble yo honorable MP Jongi ba ula wanra sakata kawai ke additional amount 290 crores. Datang kata ngiyal I ke kam kadang yat hi. We hope that ngi try ngi borok ngi the representative of the Hebrew ngi try nam ta ki padba nagi jing bahajong ki padba. Ia kata kadai jing shisha hi ba usi emulalit ban keren. Tang ba ula kelab lang bat kato ka prapo kandai crore tharai. Tang ba actually ngi la yo aspa crore kata kadai ka sanction amount in 2023. Tang menta ke prosedur kadang yat prapu kandai koror kadang yat menta pat yo ada kata ta kadau ko nga upi lada ulapan additional amount ya kata kenya upi la yo arspa kror lada honorable MP Jongi ula yo biang aspa kandai pokor tengla kemen susu ya ndir da yo tang kata ka DBR ka simpor ba simba system chobnai apu kalong depends sa kapor ba sa gaweru ngi habut din kata gawe ka DPR ngi mla ban prepare si arsi ka simpor ban prepare hablet survey nong chedong one by one te kumnong in yo sanction within si arsi ngi mla ban yo kata te kam don nong rimra ka de ba ngamti bele ki penmi ke khobor kum toru tang ba ka de ka ban penbit ikabet ba ban
Banyelam ki pajba asya ka bamde takade ka borong pi. Kamde ngilong mi khamat nginde banyelam ki pajba. Ngide banyelam ki pajba haka bade shisha banyu kata ka reality ba ila de black ni pen ki kot ki slag. Ki sanction hapor khat niu tarik u banai shipho araja apulai. Ki stang tripat do ar pa tarik u banai mach araja apusau. Tak kata ka de ka commencement jong ka kam jong ni contractor. Pat yo ka sanction kadang yat ka DPR ka DPP kadang yat ka proses ka prosedur kalang ka pajrong ba kumbaga long menta dang yo be 200.81 crore. Yes katang ni sa prapo kandai point kandai po crore kadang sa kata. If it's an additional amount, we are so grateful to him. Ni sio kemen kin na yo kata shusho kan long south pa kandai po crore kata tahap ai kubla UMP jong. Yes. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka wei ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha, ka jing im ba kambha. Pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.